نافخویا ترکیه و دروی ترکیه جی گلک بحثا پرسا کرتی تکرن دبیجن وی جاره yani هل بشارتنه که گلک چاره نویساسه جبو کردان تایبت دنگی کردان چون دنگی کردان دنگی یکلاکره جبو دستحالات و جبو اپوزیونه بسیار اویا گلو کرد و بکاربن به دنگی خواه چاره نویسا خود دیاری بکن یان جی به پرتوازه بونا دنگی کردان اترجاره کادن تشتک نامینه لترکیه بنابا چاره سرکنا پرسا کرد جبوه که من میوانه که برس محمد عطا یکسل مافناسو شروعکار سیاسی لستودین ما لدیاربکر دیگل ما بیتن برس محمد ایوار باش تو بخیراتی جبو کردستان 24 دست بی که من بحث کرد و جاره کرد و بدنگ خواه چاره نویسا خواه دیاری بکن یان جینه ایوارا بخیر بیا من جیان ها به هفرابونا هدپی و جهپی هلبت دسته ام بیجن گرسه کرد جعالی کی و خورد که دوی ام ویه که باش تی بزانبن چونکی آنها جهپه لسر ناوی نامزد خواه کلشتاروغلو راست به هدپی را راد به رودنمه و به هدپی را تیکیلیا دادینه و اوجی هلبت جبو گرسه هدپی جبو هلبجین هدپی جبو داخوازن هدپی جبو پولیتیکا و سیاست هدپی تشتکی گرین که و تشتکی پر مهمه و هلبت جبو نتیجه ایجی و هن تشتا دخدا بحاوینه پشتی هلبجاتنه لی ده چه احتماله ده احتمالا کو جهبه و کلشتاروغلو نامزدی وی کلشتاروغلو بسر بکوه پشتی هلبجاتنان اکه کلشتاروغلو بسر بکوه و جهبه بسر بکوه هلبت ده نافبین هدپه و جهبه ده او تیکیلیا کو ایرو هاتیه دایی پشتی هلبجاتنه جی و بردوام به لی فقط و ده چه آسته ده بردوام به او جنکا ده ندیاره چه گرنتیه که پشتی هلبجارتنان دما جهپه بسر که و کمال کلجدار اغلو بسر که و ایتر او تیکلیا دنابرا هدپی و جهپی دا بردوامی هبه یک جوان پرسا کرد بکو چاره سر بکن دبنبانی پارلمنتوی دا كونها هم هلبجيرين هدبي وهم جي انتلكتوال و روشنبيرين كرد و ام بيجن بتواهي گرسيا كرد جواكا كرد بآوائكي بربچاو هين داخوازن جه ناوند سياستا تركيا دكه يعني جه دولتا تركيا داخوازن شمبر داخوازن بربچاو دكه يعني دبيجه كو پرسكا من ايا بربچاو برسكا من هيا از کارم به دست خو هل بدم دوی تو وی پرسه باش ببینی باش بناسی و از چه دخوازم باش بوی که تی بگهیجی او چیه ایرو جدما بری دیکو تی خواستن کرد وک با آوائه که فرمی با آوائه که رسمی جه طرف ترکیه دولت ترکیه بناسین و ناسنامه ده دستور نامه ده جی بگره یک جداخوازان اوه یا دو دیا جی اوه کو زمان کردی ببه زمان فرمی و ده پروردهیه ده ببه زمان پروردهیه آسیسیا جی ایرو جی اردنگارا ام بیجن کرد یا لترکیه مخابن ناوین وی هیچ به ترکینه اردنگارا کردستان سران بسر گر به باجاران گر به کوچهان گر به کولانان گر به گندان گر به تاغان همو به ترکینه ایرو گرسه کرد و یکی با آوه که اشکره دخوازه کو دولت ترک دوی یکی دا قانون یکی در بخه و مافی کردان کل سر اردگاره هیه بشون ده بده yani اردگار کردستان دیسا وک بری وک کردستان بناو بکه و جور بجور جین دورا کردستانه دیسا بناوین کردی یا بکرمانجی و زازاکی بناو بکه اف خواستنین سرکنه لهلادن هلبت پرسی آبوریه جی هیا پرسی اولهیه جی هنه اف جی دیسا بوی یکی شخوا بدووته باشه اندوی باوری دانه کو کمال کلجدار اوغلا
بکار بوان پرسانه چاره سر بکه yani Suzdaya ve Suzdaya Kurdan, Teko Suzdaya Belarus'un Lanin Kılıçdaroğlu- siyasiyen Kurdan. Yani bawa Keko du mesele anda Kılıçdaroğlu bawa ki eşkere sözde yek juan dibêje ku ez ê piştî hikûmeta xwe ava bikim qayyûman tayin nekim yani ve sistema qayyûmê ez ê hêl bidim ji holê rakim yek ev e fakat ev tiştê ku ez niha dibêjim wek zimanê fermî wek zimanê perwerdehiyê wek em bêjin Erdnigara Kurdistanê seramser yani di van waran de hê bi awayeke eşkere bi awayeke berbiçav me ji Kılıçdaroğlu yan jî ji ekîba wî me tiştekî nebihîstiye lê ev rastiye ku Kılıçdaroğlu di şexsê xwe de hên tiştan diqedîne dixelisî de yani însiyatîfeke giring dide ser xwe û bi wê însiyatîvê tev digere û hên tiştan bi tena serê xwe dike yani di lehtê em bêjin Kurdan de belê rast e ku Kılıçdaroğlu siyasetmedarekî em bêjin bervekiriye, çavvekiriye yani asoya ve bertengine, reşnine yani be her kesira, be her avayaki tekiliye xwe dine, çun hatına xwe pek dine o em dizanin ku Kılıçdaroğlu neri nawiya li ber li hember Kurdan jî müsbete yani Kılıçdaroğlu di şexsê xwe de nestedayîna wiya di pirsa Kurd û em bêjin Kurdistanê de Kurdewariyê de nêrîneke müsbet e niha werdixiye lê piştî hilbijartinê em dîsa rast nikarin bêjin ku Kılıçdaroğlu wê divê sozdarî û dilsoziya xwe de bimîne. Erê bes beşek ji şrovekarên siyasî, çavdêrên siyasî jî dibêjin teref helbijartina dengdan e. Beriya dengdanê her tiştekî dibêje, her axiftinekî dibêje li ser xwe hesab naketin. Piştî geheşt ku kopîtka desalatê tiştek namîne yani suzên xwe cibcî nakin li hember Kurdan. Zan boçî Kurd hind xweşbawerin. Ev xweşbaweriya Kurdan li ku derê hatiye? Vî awayî piştevane Kemal Kılıçdaroğlu dikin di demekê de dibêjin ku pirsa Kurd li cemî tiştekê zorê sade ye yani ne ew qas tiştekî mezin e. Ya bixabin ji xwe ev nakokiya siyasetê bixwe ya heya niha kî desthilatdar bûye ew sozên ku berî hilbijartinê dane piştî hilbijartinê ew sozana tevde ji bîr kirine lê îro em tê dikêjin ku HDP û hilbijêrên HDP bi awayekî rast xwe teslîmê CHP kirine em vê yekê bi eşkere karin bêjin aniha di hilbijartinê herêmî yên borî de dema borî de HDP rê li ber hilbijêrên xwe vekir ku rayên û dengê xwe bidine CHP wek şaredariyên İstanbulê û Ankarê û cur bi cur şaredariyan de û weke icazeyê bide hilbijêrên xwe ku ray ji bo CHP tê dayîn yani mümkün e ku yek hilbijêrên HDP rayê xwe dengê xwe bide CHP îro dîsa bi wê tecrübeyê bi wê ceribandinê hilbijêrên HDP dibêjine ku me îcaza xwe ji partiya xwe stendiye em bi rehetî bi dilrehetî karin çavê xwe bigrin û destê xwe bidine ser amblema CHP û dengê xwe bidin CHP îro şixu anha ev yek tê hêvî kirin li herêmê hilbijêrê HDP girseyek ji wan wê bala xwe meyla xwe bidine CHP yani anha di nav hilbijêrên HDP de qrediyek ji bo CHP û namzetê CHP namzetê serokkomar CHP Kılıçdaroğlu krediyek hatiye vekirin yani bi wê krediyê helbet girseyek ji HDP wê tev bigerin û li welêt jî yani li herêma em bêjin Kurdistanê jî li wek Diyarbekirê wek Siîrtê wek Wanê wek Batmanê wek Mêrdînê wê jî CHP re bişuxulin û hilbijêrên HDP wê meyla xwe bidine ser CHP ev jî bi temamî ji polîtîkaya HDP derdi yani HDP ev rê li ber girseya xwe vekiriye lê dîsa jî her çi qas anha Kılıçdaroğlu dîmenekê müsbet dide Kurdan jî piştî hilbijartinê ev dîmen wê dewam bike yan neke yan jî Kılıçdaroğlu wê karibe li ser em bêjin ew nasnameya
müstakil ya CHP بسر بکوه مقتدر بده چونکی آنها ام کلشترولو لهیله کی داتینن او ناسنامه یا سازی CHP جی لهیله کی داتینن ایرو ام تید بیرن کو او ناسنامه یا سازی CHP قردیه کجبو کلشترولو وکریه و کلشترولو جی آنها ام بیجن اجتهادك دانية برخوا دبيجي كو از بفي روشي تف بكرم از بسر بكفم و جهبه بسر بكفه اكيد هل بجارتنين دا جهبه بسر نكفه يانجي بهيفيا خوا يعني بدل جهبه نبه هل بتقلشترولوجي ولسر جهبه في انسياتيف خوا جدست بدا افجي احتماله زور باش برز محمد تاتا يكسل مع ناس و شروع کار سیاسی لسودی مال دیاربکر دیگر ما وی گلک سپاس هر بجید